Došao mi sinoć đed u snove. Došao mi sinoć đed u snove, nismo se vidli 26, pa ni godine ove. Kad je sa sveta otišao, ovaj se svet utišao. Jer on je do poslednjeg dana prvoborce okupljao u svog velikog stana. Bilo je vreme da se po šumama hara, a onda vreme iz fotelje da se stvara. Svako je znao koliko je meka fotelja, šamlice žuljale kod roditelja, iz ognjišta peklo im u face, radijatori sad po sobi zrače. Dok ih greju, oni zapisuju. Sećaju se istorije svoje i pobede kad su počeli da broje. Zapisuju imena brigade, sve heroje i pomrle mlade. I njih žive i sebe upisali u istoriju dokle su dobazali. Sad su stali, a umesto njih da bi mi živote dali. Jer ne može se očekivat da bi 2 puta umirali.